Razlika između rekonektivnog isceljivanja i klasičnih tehnika energetskog isceljivanja je u tome što rekonektivno isceljivanje nije tehnika. Dakle, ne postoji tehnika, ne postoje koraci koji se moraju proći da bi delovalo. Ne, toga nema, već je jedna slobodna forma. Pristupamo klijentu sa namerom da isceljujemo klijenta ispred sebe i to je sve. Tradicionalne metode energetskog isceljivanja rade sa našom životnom energijom, pranom. Puno naziva postoji za našu životnu energiju. A sad, rekonektivno isceljivanje funkcioniše u mnogo širem spektru frekvencija koje uključuju energiju, svetlost i informaciju. Ove frekvencije su vođene višom inteligencijom i ne možemo manipulisati s njima našom voljom. Dakle, za vreme sesije ne možemo ih usmeravati, već one vode praktičara kroz proces i ovo kompletno eliminiše mogućnost greške, što je veoma dobro. Dalje, još jedna razlika je što nisu potrebni bilo kakvi rituali zaštite, potpuno je bezbedno za praktikovanje. Radi se uvek bez fizičkog kontakta. Još jedna razlika je što praktičar ovde ne kanališe frekvencije u rekonektivnom isceljivanju, već se klijent direktno povezuje sa njima i dešava se neposredna interakcija između samog klijenta i polja rekonektivnih frekvencija. Praktičar je tu da omogući kontakt između osobe i ovog polja frekvencija.